Rwanda, oye, Ishema rirakomeza. Abanyarwanda dufite jambo, uruhando rw'isi. FIFA yatuvuze mu izina, izina. Shema Ngoga Fabrice, umuyobozi w'inyangamugayo, yahagarariye FERWAFA, none FIFA yamweretse icyubahiro. Ahawe inshingano zikomeye, kurwanya irondaruhu n'ivangura. Rwanda igihugu cy'ubumwe, gikomeje gusiga umurage mwiza. Oh Rwanda oye, twese turi hamwe mu mupira w'amaguru, turakataje kw'isi yose. FIFA yacu iratwumva, ijwi ryacu rirumvikana. Ishema ry'u Rwanda rirazamuka buri munsi. Lise Kankindi, intwari y'abagore b'Abanyarwanda, umuyobozi ukunda ikoranabuhanga, urufunguzo rw'ejo hazaza. Mu kanama ka FIFA azahagararira iterambere, agendeye ku guhanga ibishya no kujyanisha n'igihe. Tekereza Rwanda muri FIFA, abana bacu bazabona icyerekezo. Umupira wacu uzazamuka hejuru, kuko dufite abayobozi bafite indangagaciro. Ambasaderi Martin Ngoga, umurinzi w'imyitwarire, yagaragaje ubupfura kuva twagitiwe kugeza n'ubu. Imyaka ine niyo bitange n'ubuyobozi, u Rwanda ruzakomeza kuba urugero rw'amahoro n'ubumwe. Oh Rwanda oye, twese turi hamwe, abayobozi bacu batweretse inzira. FIFA yacu iratumva, isi yose iradukunda. Ishema ry'u Rwanda, ishema ry'u Rwanda rirazamuka buri munsi. Abanyarwanda baravuga bati ntakidashoboka ku gihugu gifite indangagaciro. Uyu ni umusaruro w'ubwitange, urukundo n'ubumwe. U Rwanda mu ruhando rw'amahanga, rurimo kwandika amateka mashya. Rwanda oye, oye Rwanda, FIFA yacu iratumva, ishema ryacu ry'urumuri rw'amahoro. Imyaka ine y'icyizere manda zishobora kuba eshatu, ariko ishema rizahora uteka. Shema Ngoga, Lise na Martin Ngoga, mwe n'intumwa z'u Rwanda muri FIFA. Oh Rwanda oye,